Thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Umkhulu Mahlasela lo wakhuluma ePretoria Shoshanguve. Lapho kubona bomkhulu mphethe isilwane semali lamakhehla amadala. Lento lemakhehla amakhulu umuthi makhehla amakhulu, umuthi ophilayo namandla. Unamandla kakhulu umuthi lamakhehla amakhulu, isilwane lesesiphilayo makhehla amakhulu sehlala phezu kwaleli gona, phakathi kwaleli gona lemakhehla amakhulu. Lento lemakhehla amakhulu isebenzisa umuntu osebenza ngamathenda, umuntu business enkulu, umuntu asebenza ngemali eziningi makhehla amakhulu, ngemali ebonakalayo, umuntu agembula emakhasino abonakalayo makhehla amakhulu. Umuntu mhlambe ubetha amaloto, iBetway, uyenza iForex, only high gambling makhehla amakhulu. Lento lo yiyo lento lo uyisebenzisa makhehla amakhulu. Thatha kancane lento lo uyathatha lo muthi lo uhlanganisa negazi lenkukhu emhlophe makhehla amadala bese uyageza ngawo, bese ubuya ungitshele ke makhehla amadala. Lento le makhehla amakhulu is 100% guarantee makhona bomkhulu ukuthi izokusebenzela irregardless makhehla amadala. If ufuna ukuwina imali, ufuna ukugembula, ufuna ibusiness yakho iphakame, uthatha kancane la makhehla amakhulu siyakwenzela lento le, siyakhandela yona. Lento le makhehla amadala ayinabo ubungozi, ayibulala umuntu, ayifuna ama sacrifices. Umuthi nje onamandla, umuthi wesilwane esinamandla lo ngakusebenzela ukuphamisela ibusiness, ukuwinise ama gambling, attractele imali makhehla amadala. Iyo lento lo ngayisebenzisa mawuyifuna, siyakhandela the way it is makhehla amadala bese uyayisebenzisa. Bese uyavuselela after 6 months uyabuya uzolanda enye makhehla amadala, njalo bakona bomkhulu. Iyo lento le makhehla amakhulu ezokubizela imali ukuthi nawe ufanye nabanye abantu, nawuhloshwa imali kakhulu makhehla amadala ndawo.